Үтө күнінен бүгін бихеха саха сирин народтарын музыкатын онна фольклорын түмелигер Жокускай корот историятын түмелин директоры Александр Павлович Наговицын ылжытты келле. Бүгін бихиге кулун тутар 16 күнігер Алексей Елисеевич Кулаковская өксөкүлә холөксөй суруячы, поэт, саха литературатын төрүттәчі кихибит 145 сахын біледир күммүт. Онна бу бүгүн бихиха ылжытпыт Александр Павлович Алексей Елисеевич Кулаковская олоғын онна аяр үлетін тұғынан бәйетін научно-исследовательскай үлетін тұғынан сырттатыға үтө күнінен. Александр Павлович эйге бәйғыт бұл научно-исследовательскай үлігі диссертация теметінен Алексей Елисеевич Кулаковскай тұғынан теманы қайтақ талбыққыды, онна бұл бәйғыт тұғынан бағалысты қараттық сырттатағытты. Так, отон өксөкөлөк өлөксөй бихи бары скола сағыттан билебит. Скола сағыттан бу ойун түүле, саға жақталарын метереттері, күндік етеп, улахана емнелерін ағын сағалаппыт. Оннаттон бәйім бу өксөкөлөк өлөксөйге бу кені алығын, аяр үлетін интерьерге бітім студионны ғыджан. Студионны ғыджан ол күді бәйім сақатылын факультетін бітер бітім, сақа салатын. Оннан үйерен артақпына спец курс барыды. Ол спец курска сақа литературатын спец курсуға Людмила Рясовна Кулаковская. Бөксігіләғ өліксөй сиені, өксігіләғ өліксөй олағын айыр үлетінен жарықтамыд бастық ученый кені боллаға де. Кені ұжордарыттан денеттіққа. Онна кені декеп сиригер бөксігіләғ өліксөйі білі төрөппіт білі олақ әхеті қан ру аймаға кеге тұғынан ха шөйден тірегені декеп сәуді. Кені бұл реальный училищаға жан үйерәммет, тетрәттерін, математикаға жарықтанмыд, ол үлелерін көддірі бүттен оның ха соқ бітім. Онтан ұлты интерес өске біті, онтан үйерәқпен бітерер бәр тоғыры Кулаковскайға көміске біті. Дипломдайын бұл методикаға сақыз сориялар еді. Онтан үйерәқпен бітерен баран аспирантура кир бітім, онына кирер бәр өксөкіләғ өліксей тематын жанат албыт бастан. Ол онына аспирантураға мен кирер бәр методика мен кафедртер кир бітім. Өксөкіләғ өліксей олығын аяр үлетін мультимедийный технология көметінен осколаға олтығар тердейден. Онны мен бұла сайт ағықтағыд. Ол сайқа керен барынша бұл өксөкіләғ өліксей олығы аяр үлетті жекені қанна жүбі сирдері барытынды бар бұлықтағыд. Ол ғынан барын ол қылы батаға тоғыры бір өтінен өттін бәймінна ұчталла батағым. Ұчталла батақ боламын меха ғырхан еті. Онтон ол аспирантураға өне әджамын әнді литература кафедратын ехінен лаборатория бар еді. Научно-исследовательская лаборатория по наследию якутской литературы. Оннық сөкіләғ өліксөй 9 томнақ толыры тахарытын үлелән сағалабыттыр еді. Онны керемін мен бұл Людмила Рясовна салайығытынан өксөкіләғ өліксөйге дедеріндік үйретен нағаламыды. Ол күрдік ол онны жібіге бұл бастықы том тахарытығыр үлелән сағалабыттыр. Ол бастығы том улахан бастығы же бұл сақа литература тығыр академическое издание өксөкіләғ өліксөйге жанына 2009 қадаққы бұта Новосибирская наука издательство тығыр. Оннаттон қыттыспы түлелеспек жоллақ біндекпін сөп. Жол күрдік өксөкіләғ өліксөйге онна да үлелі хеджамын Людмила Рясовна әтен тұрар. Жән бұл методикаға барыма филологияға көз, бұл өксөкіләғ өліксөйі дәріңеттен бұл литература филология түттен өйреттеді. Енне ғанамын литература кафедртығар көйін қал аспирантура. Аспирантура бар, онна көйін барамын өксөкіләғ өліксөйі бір онна дәріңеттен өйретті әджі бұд. Онтон бұл 40 лаборатория бұд, аны факультет ихинен болды. Факультет ихинен научный лаборатория болды. Онтон 2 түйінші 10 сыллаққа Евгения Саевна отчолорга Северо-Восточный федеральный университет, Кутугулулинге федеральный университет болар кемигер ректорынан келен баран бұл 40 лаборатория өтін институт оңырыш.
научно-исследовательский институт Алексея Елисеевича Кулаковского. Өксөкіләк института 2010 үлелей тұрар батчаңыдылы. Ол онда жа хаямы тема бұтын научный салаятчым Проскоева Васильевна Сивца-Максимова, филологическая наука доктора, профессор, жа кені салаятынан тема бұтын бұл өксөкіләк өлөксөй айымнеларын текстологической ырыты көмітінен научный үлені сұруйден сүбелен, жа ол үлені сағаламын біліңе әділ өлейді. Onun ötten öksükülüğü vapsayının keniyəxə ülələhər naha epetnestəq. Naha epetnestəq, onunla bir öttünən elbək ki, eten turar miyənə qalıvara tiyamam oyun tülə bayamatın bu hama kene ayar ületin çıpçalı bulaydı. Çıpçalı bol bu ayımneta, programnay ayımneta, bilingəңі dağına bu oyun tülün bayamatın qır turar bu problemalar bilingəңі bağlılar. Жа бұл манна қаяпыр жонетен жа улахан күстәқ сүді айымнен ұлбыққын жа чөйдік өксі күләқеттен күрді өқін надайын деп қылдар келділер. Онаттан үлеләхі жабын интерехіне еден қолабыра бұл научный үлем кейі маннық таттаран есегер кейдіған айдырын әнер. Ondan ötten ol tekstologiya beyti bu filologiya beytin tuhunan salata bolar. Kini körüktəq bu suruyatçı olara hıccan suruyan qallar bit ayımnetin ol sürün tekiz deyirlər. Hep sürün tekiz. Bu sürün tekiyi bihi kendiki bu ölbüdün kenditten taksıbıt komorunlukları gıtetenləhim bolar. Canna toğları yekilbiti, redaktordları tütterden, senzura bardu soğuktu, sapotoyugar, toçkatıgar diye, kolabra bu suruyu, bu ayımnetin suruyutun bile kayıskatıgar diye, onları tıkımüger, bu tılın öhün onları tıkımüger ayımne iskohanıları yedin. Olanı da kastı hiç. Ondan iki de hinca o nağısıllaqqa magistraturanı bitirbitim. Onda bu öksükülüğü ölüksöy edetəңi ayımnelerin ırıtan magister dissertasiyavın hoributum. Onda bu öksükülüğü ölüksöy bastıqı horibut beçəttenen taqsıbıt sorunallarga, qağıtlarga, komorunluklarga taqqıbıt ayımnelerin ırıtan təңnən toğlu ülebine hoributum. Onun ötten jiginen naha deringen istağan ay ki ondan ki sultan sıl öksükülüğü atınlık görür. Onu te Viktor Danilovich Mikhailov filosof eten durar. Öksükülüğü ölüksöy ayımnelerin ki kerdiz kemiger barıtıgar ağıqta qustan. Oskola sazqar ustujonluğu hıccan, ülehit bolan baran, ondan ulatan orta bile saharan baran aqtaqqa bu ayımneni ılını, kene ayımnetin filosofiyetin ılını olar yeni herebit. Qırcı qonnuq, biligin bu köröbün bəyəm ötün ondan daqqa bu öksükülüğü ölüksöy ayır öletinen jarıqtanan üyeretten bilin yağlı tüyerde hecevun onna ol kördük bine kini bu ayımnelerin baratan qolbanılan kördükqa kini tan ayımnetin hanı qılbağı otuttan taqsa ayımnelaq bu ayımneta bu beytin qıtısı beste xabit hep ondan öksükülüğü ölüksöy kini olaran beytin bu olaran asbut oloğun kördükqa bu açıtağı birime kini xasıhan uları da bartanda aralıcık üstühüncür onun kolabra ki öksükülüğü bilinge oğlar etellere ayımların aqtapına cevap bittiler. Bilinge oğlar kolabra ayımlar ağamarına cevap bittiler. Olihin kine ayımnetigar manlık üyerete hıccar, çinçiye hıccar jondor qıttıhan kolabra manlık kepsillere budan tiyim diye bolu diye gibi. Александр Павлович әйгі бұл бігітмел біткер үлелі хилчан. Наха интригіней Алексей Елисеевич Кулаковский олығыр, онна айыр үледігер әрі болбаққа опсайынан кенені философ табығыдынан
Тохтыл басчытты быһытынан арыйбыккыт, ол туһунан баалыста биһиэхэ кыраты комиссар татыах. Так, бу та авторской методическое пособие дек кучталларган Аллах видеоурок икетегинча 10 сыллакка саха медиага презентацияда болбута. Онтон бу историятын кепсетакка жигинен бу маннык идея кирбите мен институт Кулаковской институтугар үлели жакпыттан бар иде. Оны хайдак кынан колобора бу оңорокпун толкуй бага бола хаҗыбытым. Онтон икетегинче 17 халлакка бу музей үлетигер бастыгы кирәһинен бу Айза Петровна тугунан идеятынан жабу өксөкөләгә тенчере биккен өксөкөләгә өксөгер видеолыктан бар диет. Онтон музей бу музыка онна фольклор музея уруккаттан опыттак музей. Жа кине бир уратыта ям болар бу мультимедийный бу видеомемуардар, мультиктар, видеороктар, кудуктар элбегон оран үлехеттер элбегон орбуттар анан ол холобругар ол опук катерагаран өксөкөлөг өксөбүн оңорорго жабахармыт. Университет коллеги жар кеммер өксөкөлөг өксөттөн үйреттакка колобра эген кеңир. Ол кудук жа бу биллилер боло бе тумус туттар жоммут учуунайдар бит кытта алтыхан бу бастыгы 2 том таксытыгар бирге үлелehen атак тепсен оларын кепсетенде олehen бу видеорокпун орор бар чепчиге айтып бар буда. Оны бу видеорогум колобра из тутулун буланныр бар буллагына чекенени хайда кыдырып биттен. Холобра эмидетеллер ксөхлөк өксөйологун барды бары өрөп биттере. Кине тугунан элбак диссертациялар да баалар, научный үлелер да баалар. Олehen жахайдак бос колог олоргар мен тендек принципиден. Онотон бем мечталлы хеджер ки быхытынан биле оголору көрө үйрөтө хеджер боламын меха чогосете. Олehen кинени оголор сурьярчы быхытынан билелер. Кине жигинен өксөкөлөк өксөй бу бастыгы наука ара салаларыгыр баратыгыр үлелебик кеи болар. Үлелеспик кеи болар. Ол курдукча социология, литературоведение, лингвистика, философия, экономика. Баратын инне кабан кине чулуу өйдө хуннаттон наха элбеге акпыт кеи болар. Олихин аны хаям барамын чемин Kenine soruyaççı bıhıtınan, kihi bıhıtınan, tıl verepik kihi bıhıtınan, filosof bıhıtınan, onna folklorist bıhıtınan kördürörübün, eti 5 ças kararamın, bu informanlar bıd, bu Kotugulu Denge Federal Üniversitet bastın uçuğunaydara, bakçıkölü kolöksöge ülelespit jonları gıtta altıhan kendiri söbülenlerin ilan, Keneler kepsenleri kilbite manna. Ana bullağınattan hem bir kas biddi urok, bir urok tündüm 5 minute ullay. Ana bihi video popüler bir çastaq. Onu hayamın bastığı kiretiger bayanay algıha, kohon saka teatrın artığa ağıtın kiredim. Bu boğalar attan bihi saka literatura bud bayanay algıhının sağlanmağıcı. 1900 öksökölög öksö bastıqa yemneta, onun attan eteller literatur devletler dağını algıhının sağlanma literatura edin. Olehin attan bu bayanay algıha kirer, ondan kini tohunan kılgaz manlık video kilbide. Bu videonu kim Белоусов, Георгий Белоусов каракталыгар дияны чытагы бирен оңа передачалах эте, ол анны сюжет агын битет. Оны ол сюжетін нахасы билен, онны бу урогы көрөнүнне колобура бу үйренетчи өксөкөлөй көрөксөйден кимийден вопроска олонны чөбаты көстөн келер. Ол видеоролиге келерди бит. Аны Георгий Белоусов бейталог сөбүлеңин берен тохан ден кенеттен көңүл улан олонны келер бит. Онтон
презентация. Презентация пуллагана бу олого өксөй төрүгөттен кене ологон керчигин көрдөрөр презентация кирбите. Онтон жа информандар бу барлар. Кенене бу өксөй сиене Людмила Рясовна кепсәһине кенне жа бу кихи быһытынан. Өксөй дем бу ток кихиней кайда куларына аспытай. Тохомойы кен Людмила Рясовнаны спейдан хулбадакпыт. Но эметинне бияха Георгий Белоусап бир передача тыгыр углан калдар битебит. Катан тугатын берен бу ситуациятан таккаһын болбут. Онда Людмила Рясовна манна кирбетага мехим бир хогата боллар толору тохок болот. Онун оттон Людмила Рясовна бу ологун толору хлобра бу этин ологун нехлестибетин үретитигер анабык кихе. Онтон жакинене суруячы быһытынан Проскова Васильевна кепсәһине кидер. Онтон фольклорист быһытынан Василий Васильевич Илларионов. Онтон бөлүһөк быһытынан Виктор Данилович Михайлов. Онтон лингвист быһытынан тылырактагы быһытынан Петр Алексеевич Слепцов мубастык академик быт. Онун көрөлбү курдук олох тон биле биһи самый туттар жоммут бары бу филология доктордара курдук жон бу бандык биһи видеорок бут варкыттыхан бейлерин кылааттарын келдер бите биһи видеорок бут саннахан үддетер. Онтон бу битехигер жа тугунен битеребитидди. Тугунен битеребитидден онна оттоко олокал гыдем бу инники үйнер көлөнага чөп бай кохондок. Ол кохонун эме саха театрын артыга ақпытын оғланын түміктен көстібіт. Онда та сығыр етігер бәйім научный статьялар бін келер бітім. Onun ötten bu ulahan manlık metodическая бөксүгөлөк бастыкы видео урок болан такылда. Онтон апробация тухнан кепсир буллакпа. Hem bir qas biddi üle sınalanyqtaq, урокка туханыллыqtaq, онна учуталлахама еттен туханаллар учуталлар буллады. Учуталлар ettiriyetten bu üniversitet преподавательлері методисттара көріндөр, bu жокускай корот учуталлара көріндөр, Улус Саха Республика учуталлара туханан баран Улус сен сергейбиттері, сөбілейбиттері, онна тоқтенетелер. Опсайынан bu учутал бейтин кыгыттан bu видеорогу хаддак багар туханан сөптен. Коловра bir урокка кине олар олии көддөнді, bir урокка коловра алын класстарга кине ол презентациятын көддөнді. Онна керчегинен коловра bir урокка литературовед, фольклорист, бөлүхөк, тылы өретечи быхытынан итинек нардан хаддак багар туханан кине бейтин фантазия деген училеттик. Бейтин фантазия да. Онна хамай тугаден 2015 жыллакка өксөй нехлестибете ден бу эндикия харды республиканская научно-практическая конференция туспа подсекциялыуда. Өксөйгө бу подсекция вот бияха бу быйыл 7 жылын үләте. Ол тоқарбай өндүреле жабын, 3 жылбын председательлыгы жабын. Оннан тонушталлар телленен теллер. Бихи бу холобра өксөйгө чинчиер битигер, оголары кытта үлеле һәр битигер бу видеорок нахату халата ден. Тоғы детерген бу олок чопчу Колоковскайынан жарыктанар огого бу учонайдар кепсәһенерин ханадалак ден. Онтан колобара буле урок биреметигер көддөргө биле учоны кепсирери рахан хаус болу харагыларга олехинете научный өттөттөн өретерге кынчык нахата багыстагы биттен. Эти видеорок пенсионалаутарына хавы кехине үйөндер. Onun ötten bu videorok ülelespet bu muzey hem bir Allah meha çugas muzey meha Allah kanaptavut muzeyim bolar. Ayıza Petrovna var. Muzey bara ülehetler ber. Ulhan maktabın terdebit. Bir de ki tora turan kalbakka bu videorok oğullan taksarıgar. Beylerin kömülürün, sıraların bir bitlereden etini belirti yakın adam. Onun öksüklüğü öksüge bilgin dağınıttın üle bu yübileyini sılınan tereyim beğotu bolar. Ol kurdu bihige
биһи музей бит өксөкөлөй колөксөй музейя эбит инните. Онон колобра этеллер хим бир өксөкөлөй кырагылдан келбит ким битеген. Онон табак өксөкөлөй колөксөй онол хин билем дом музей Колоковского ден бастыгатынан неден хорулла хаджыбыт эбит. Өксөкөлөй колөксөй бу сеттере туттар бүжелеригер билеген Жукускай Корет историятı музейи болон турар. Олехин бу биһи бу мусустар сүрбе бир күнүгер выставкага яктакпыт. Бу Жукускай Корет Городской думатын 200 жыллык юбилейин гар анаммыт выставкалытыгар өксөкөлөй колөксөйгө экспозиция бит. Постоянная экспозиция турууга. Онун оттон кине ата хим бир каста көлөөнага хим бир бериле туруу дияханыбын. Оннотон кине хаятакка кыжык бу колобра бир кихи холугар бобат баратын манны курду билелек кихиси даганы төрүлүк булайды. Бу сахадан норотугар ис духадаттан алжан кастан бу именно бу сахана ууката сайдарыгар бастыкы олугуул бу кихиби төксөкөлөй колөксөй болар. Александр Павлович хей бейгат тусолок котугар бу Алексей Алексеевич тугунан теманы талбыккыт тох улары йыны киллердени, тох саңаны киллердени, тох жайыны оңордоной баалыста кепсер. Отон өксөкөлөй колөксөйгө ылыстакка кихи исихигер кирен бара турар. Онна киһен тон хатан таксыба дебит. Олин аттан билеген институттан бар бытым кастагыл болла. Олду боллар хем бир теңгөлө хаҗыбыт. Ток партияләргә балатыгар кыттабын, элбәк киһене тибилистим, хоркаттан дебиси җандырым балларда. Олин билеманнык мичмарын эпидем курдук, өксөгөләр колөксөй чинчер киһе эгете кеңиребит. Эгете кеңиребит. Онна эпетне ханалык. Колобра бу батча чулуу киһине, колобра үйретер киһи бу маннык билите хок боллагына билин көрүн хок боллагына онуттан эминна тутта капта да хаджын олин кадар киһини маннык хайыр тан хаулахан эпетнеске хайыр. Онна эти этеллер 2012 жыллакка международный конференция теребиппит Москвага бу интеллигенция суругун сүйсылыгар 2010 сылы бит. 2012 жыллакка 10 сылын рәттүгер Москвага международный конференция теребиптигер раз дойду тан калбиттера. Японияттан, Швейцарияттан, Германияттан, Казахстантан, Россия раз муннуктарыттан ученыйдар келендер. Бу курдук улуу кихигетен кайда кайге кисти хичагыдын. Бачагылы кисти хиттагы тагы бихи билбеппитидин. Колоковскай бу сахада хереботак Россияда үддүнөн ботак кине мировой уровеньнак кихидин. Анда дутамнак кихи ден билите турбуттара. Онун колобра этинник этен көрдөккө кыжык кине анда дутамнак билилер тахамнак үлелер кихи болар. Оннан тус олоққа ден буллакка тын билген бу магистерская диссертация бун кемскән бара моннан кандидатская бун битердер бин ден багахан алакпын хим бир тегәр тердектәкпын сагалакпын ден. Оннан биремете келлагана хим бир таксыктак ден. Оннерен бин дагын. Бу Александр Павлович Марин ахтан аспыт Алексей Алексеевич Колоковская ологон онна тох аяр үлетин сырдатар видеоурок бут бихеха атыга бар маны бигит мәкбитигер кира фулусы таутут бирис номердах тиетигер өйсе дәске сагатирин народдарын музыкатын онна фольклорын түмелттен келен ылыйкытын сөп. Онна бу Александр Павлович бүгүн келен ялжытабыкка тиһин нахан тирихине кепсәңи тиһин улаханнык мактаны дебет. Онна биги сонуннарбытын көрөн истехилжин элбах интрихине сидаганы кепси торохбут ден эреннеребит картекка дере. Сөккә дере гыры тиһин мактал.